واصل بودره ان شاء الله. قالوا برايد مسلمان تي سامي يرو بحثا نخوشين كادنه مصيبت كادنه كم ملت اخراتك ولات اخراتك جفات اخراتك اوجي باخلاقيه كو شهوت نابر ميرو جنه باخلاقي اود دوياشي توزو درمان و خوارن باخلاقي شون قوم نوح عليه لوط عليه السلام قومي كيكو باخلاقي بهورات كرن مير بميرار خرابيت كرن ربي عالمي نصيحت لوان كرغو من جنا دايوه ظلام را نابه جن و ظلام را بهورا بزوجن فقط وانا گو جانه مفيات خوازه اف باخلاقي هانه ربي عالمي جزا داوان جبوني بي وان خلاص كفر بسروان دا باران لي مخابن اف نخوشي جاره كادي دوباره دبه اجا زيدت به اجا حكومت بونه خدمت کاری وی تلویزیون بونه خدمت کاری وی قزته و روزنامه ایدی خدمت اویات کن اینترنت خدمت اویات که خدمت اوی به اخلاقی هانت که بلات کن اویات به سبب کولات خراد بن انسان نامینن جیان مکیم دبه زاروک نامینن ایدی پیش دا چو دگوتن برا میر بمیرا بزوجه ایجا جن بجنارا زوجه ده زیده تر کرن گو ایجا انسان و حیوان برا بهبرا بزوجن یعنی انسان اکیب حیوان اکراد زوجه برا بزوجه یعنی ایجا رقلام وانات انکرن اویا بخود مصیبت کیه کن نسل انسان پیکیم دبه انسان ج حیوان خرابتر دبه گریدای شهوت خو هیدی وکا پسیکی که برسی دبن دو خارنه چمتن اوان انسان دو شهوت خو ورد چن و داد چن چعبه خبر ناموس ملت ددن کشا درابینن کشا دفروشن جنا دفروشن بی اخلاقیات کن اویا مصیبت کا مازنه لدنیای بلا بیه نوا کتی نوا ملت ماشي ابن خوشینا هانجی رقلام جرات کرنه تلویزیون و تشتا خدمت جرات کن سربست دبیجن دبی دکتر وها دبیجن بناو علمی جوی به اخلاقی نوا مدا بلاد کن جبیر وانه کن کیجا ملتی دوی به اخلاقی بلا ببه زواج کم دبه زاروک کم دبن نخوشین به درمان زیده دبن ایجا کی دخوازه بقده براوان خرابی هانه بکش بونه زو خلاص ببن اویا نخوشین عول اوا دویا اوان ماده که هش انسان ادبن نارکوتیکا کم جرات بیجن مصیبت دویا جوه اف مصیبت دنیای بلا بیه اوجبیر وانه کن هنکی دولت اویا وکنا سیلح الهمبر هفت خبتینن بفی شکل هانه کتبو خازی دولت جیران خمالا اخراب کی درگاه خواه کبراین کی توز و دومان و حب هرن دولتوی برازاروک و گین جوان وخون شخون مصیبت شی دست گنجا دست بید کن اختیارش کن اختیاره بخو و نخو دی زرارتنه لزاروک بچوک کو عقل وان هجا تمام نبیه و عقل وان کجوانا بجه اف خراب اف باشه تمام نبیه دبی جان مخواست کیف آن خواستیه حوال خراب ددن وان جاره عوجی بلاش ددن وان بیاش بیروانه کن راپور دبیجن اوان کو وان تشتاوت خون جسادی نوت وان حوال وان ددن وان صادی نوت يعني صاد حب انسان كو يرو بخ نوت حبيبي هوالي قنج اكريه هديه دايك جار عول جوي نوت حبيبان كو بدخون جا صدي حشته بردوام هدي توبه جناكن كبا خوي نوان هدي تماشا بكن وان انسان هانه كو بدخون ايرو چهات يسريوان دولت في شكل خراد بن حتى مرابورك غريب وعجيب خن تماكو روسيا مازن هبو سوفيت كو جرات قوتن دبی امریکا قایم چاو مالا فانا خراب کن حبکی زانای استخبارات یعنی میتو استخبارات فرانسیه که پیر چون مزنه امریکا غازی کنه گو تجربات پرت با عقلی قایم چاو روس پیشا خراب کن گو پر حتی به مصرف چاو به مصرف گو یعنی اگر $1,000,000 بدی استکار مالا وان خراب از زانم ری چیه ری چاوه اما وی توزا دومانا هنه ناو عسکری وان دا بلاب کن مصرفها منابع بشكون اركس اما بدن وان عسكري وان اما جار عول بلاش بدن وان برا باخون $1,000,000 اف نخوشينا هاني كتنا برا روسيا عسكري روسيا تبيدي هاتن بون گريداي في تشتي هاني او روسيا برك بوتن سوفيت پرچه بو $1,000,000 في توزو دومانا هاني هات کرنه قالوا مسلمانا ام مسلمان شي بوان دت تشتا پشتا ماهاتيا شكاندن بريشي وان يكون نياري اسلامن نياري اخلاقن دگو بده تشتام تکار مالا مسلمان اخرا کرن بکاسه کی عراقی بخون یا جی توز و دومان و آدنه جی برقصه کی یعنی به اخلاقی بوان ده تشتیهانه به مالا اخرا کرن ایرو عمر زاروکی کو اف حشیشه هانه اف درمان هشبر اف اسرار هانه اروین و ناوی چند خبتن عمر وانتی 12 ساله هیدی
زاروك 12 ساله دي چخاره نه ها چخاره نه حد نورمال هدي 12 ساله عمري في تشتيانه خبتينه كتيا ناوا مافيا كتيا ناوا وان شريهانه نتیجه وی زانن چنه ان اواسفک گلو انسانا شخون نخوشین وان پیدا به ایجا وان زاروک مج انسانتی درتند بن وحش هدی هف دکجن چه قاسه خبر درکتنه که زاروکا جبانه که باف پره ندای که باوی خو کشتیه دیا خو کشتیه جبانه پره بدنه هر وی تشتیهانه بستینه او قاسه ام کتنه حاله که خراب گره آگهدار بن زاروک خل سروان بسکنن نصیحت لوان بکن براب انسان خراب را نگرن لکه لکه وان بسکنن مع الاسف بلاك ما دنگي خنا كرما شعبي خو قرت ما قوا مهاب دعابكم دعابتني نبو قرام شعبي خشيا فكن قرام آگهدار بن ام آليكاريه هف بكن ايرو هديد بنايا دا بنايو كم تدانا بينا بي توز و دومانا هانيته ملت هديد مال خدا فاتخو او قاساكو بلا بيه بري ملت بدزيكا فاتخوار ايرو اشكرا دفروشنو فاتخون او قاسات هليكا پیش دا چگلو جماعته آگهدار بیابن یعنی بچان رو بردید لأوسلو ما زاروک 12-13 سالی کتنا ناف دستوان بمبایا داوجن ملته بمبایا تشتکی واوا کس کی دیتیه که زاروک 12-13 سال بمبایا حربه دباوین دکانی هف 13 سال عمره وان تاریخ انسان دم تشتکی وها ندیتیه اما ام دینن هدی افدر هانه و بیا تشتکی نخوشین که دنیای بلا بیا کتنا و مجی ولات ما في شکل هانه خراد بن ملت ما في شکل جداس درکتنه آگهدار بیابن قال لك دولتي في شكل مال جيران خخرات كن آگهدار بیابن رب عالم موزوريات ما ببارزة إن شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر فاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا إلى آخر الحديث رواه ابن ماجه صدق رسول الله فيما قال هكذا إذا انتشر الزنا في المجتمع الله عز وجل يعطيهم أمراضا يرسل عليهم أمراضا غير موجودة نتعلم على مرض كان هناك هيف موجود الآيدس كما نقول رأوا على أساس لها بعض التلقيحات ولكن سيأتي مرض أخرى لا مجال له كلما نزداد فحوشا الله يزيدنا أمراضا جديدة شار برودرة بروفة سير صلى الله عليه وسلم في زنا بلي سوبو زنا دبتير هورن بو نوشك تسمى او يفتا öten regler öten son öten halal و حرام دار زنا فيز دا زنا بلي سو populär melom en grupp av människor eller i samfunnet alla ska lite dem noen sykdommer och de sykdommarna som det var icke för det är ny version som vi ser corona eller andra corona och andra ting och andra forskjellig ny sykdommer som vi så icke eller vi hörte icke eller vi träffar icke den Allah ger som straff till folk för de gör massa fel och Allah ger straff till dem inshallah Allah azza wa jal يحفظنا inshallah قالوا سبحانه پیغمبر وهاد عليه الصلاه والسلام دبي فاحشه كدنا ملتك دا بلابو وهر کسی قبول کدنگی خونه کن به اخلاقی زیده به خود نخوشین نوجوانات شینه نخوشین یک برای نبونه نخوشین یک باو کال وان وید نخوشین ندیتنه اوان نخوشین پیداد بن لوان ایجا نخوشین یک بن درد به درمانن به هزارا به میلیون انسان پیدا چن رب العالمین ما بپارزه جوان خرابی هانه سلامتی بدمه ذریت ما بپارزه ما بپارزه پیش فروجه ما بپارزه ان شاء الله رب العالمین اولاد صالح بدمه هر کسی که اولادی وتنا داخواز اولادت که رب العالمین اولاد بخیر بده اولادی بک صالح اولادی اهل ایمان و اهل طاعت ابن ان شاء الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ بناتنا من أهل السوء يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا يا عزيز يا حافظ يا ساتر استرنا من جميع الشرور اللهم أعن عبادك المظلومين في كل بقاع الأرض كن لهم عونا على أعدائهم
اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ رجالنا من أهل الشر ومن أهل الشرور يا حافظ يا ساتر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيم الصلاة. Vi ska samla pengar för våra småskor inshallah.